ibikorwa byo kwishimisha bihagarikwa, bikorwa mu buryo bwa rusange, kuvuga nk'imikino y'umupira n'indi mikino yose igamije kwishimisha gusa, ubukwe n'ibindi. Ibyo ntabwo bikorwa, itegeko rirabiteganya ko bitemewe, ariko imyitozo ngororamubiri y'umuntu akora ku giti cye, iyo ngiyo irakorwa igamije kubungabunga ubuzima bw'abantu. Hanyuma muri icyo cyumweru cy'icyunamo dufitemo n'ibindi bikorwa bizakomeza, kuvuga hari ahagomba gushyingurwa abantu, imibiri yabonetse izashyingurwa aho basanzwe bibuka ku matariki abantu biciwe, nabyo bizakorwa muri icyo gihe cy'iminsi 7, ariko binakomeze kugeza ku itariki 3. Rubyiruko bagenzi banjye, muri iki gihe twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, twongera imbaraga mu guhangana n'abafite ingengabitekerezo bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi, by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga. Duharanire, dusigasire ubumwe bw'abanyarwanda, twibuke twiyubaka. Muraho, umuryango Memory Keepers Association wifuza kubatumira mu mihango yo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Tuzatangiza igihe cyo kwibuka ku wa mbere tariki 7 z'ukwa kane. Ku wa gatandatu tariki ya 12 z'ukwa kane tuzagira urugendo rwo kwibuka rukurikirwa n'ijoro ryo kwibuka. Tuzasoza n'umuhango nyamukuru ku wa gatandatu tariki ya 3 z'ukwezi kwa gatanu. Kwibuka ni uguha agaciro abacu twabuze. Turabararikira mwese kuza kugira ngo dusigasire amateka yacu. Murakoze. Never